اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام آمن والے معزز مہمان کرام اور شعراء کرام، بالخصوص ساتھ محترم حاجی محمد ریحان بٹی صاحب سے اجازت طلب لیتے ہیں۔ آج دی حاضری بڑی خوش قسمتی کے ساتھ محترم انہوں نے سائے تلے انہوں نے وائی سبق سناون دی مہربانی جناب، شکریہ جناب سجاد صاحب، سائی صاحب کو شکریہ۔ دوستو تھوڑا جا بول سوتے انشاءاللہ مزہ آسی، مہربانی۔ میں بسم اللہ پڑھدا سزائے کرینا تے پانچتان دے درتوں گدائے کرینا، بخش دے وے شاہد خداوند سب نو میں ہر کہیں دے حق وچ دعائے کرینا۔ مہربانی میرے مولا گناہگاراں لئی رحمت دی گلی ہوئے، ساڑی بخشش دی کوشش وچ ہر کامل ولی ہوئے، دعا کر دے ساڑے کان شاہد روز معاشر وچ ایک پاسے حسین ہوئے دوے پاسے علی ہوئے۔ مہربانی، بڑی مہربانی جناب۔ سجدہ سے اور چودھری عمران گجر سے تواڈی نظر بڑا ایک چھوٹا جا کلام پیش کر رہے ہیں جی۔ کہ پوچھ دے ہو کیڑیاں، کہ پوچھ دے ہو کیڑے دساں حال غریباں دے۔ مہربانی بٹی سے سر تھوڑی جی توجہ۔ کہ پوچھ دے ہو کیڑے دساں حال غریباں دے، عید دے دیں بھی بھکھے بیٹھن بال غریباں دے۔ مہربانی مہربانی جناب ہے سے بہت مہربانی۔ کہ پوچھ دے ہو کیڑے دساں حال غریباں دے، عید دے دیں بھی بھکھے بیٹھن بال غریباں دے۔ بھکھے رب دی آس سے بیٹھے، بھکھے رب دی آس سے بیٹھے، اس سے یار کی آس سے بیٹھے، کوئی تان کے روٹی دیسی سامنے ہی کاج روٹی دیسی۔ مہربانی جناب۔ بھکھے رب دی آس سے بیٹھے، اس سے یار کی آس سے بیٹھے، کوئی تان کے روٹی دیسی سامنے ہی کاج روٹی دیسی۔ شرم دے ہتھوں مانگ نہیں سکدے، شرم دے ہتھوں مانگ نہیں سکدے لال غریباں دے، عید دے دیں بھی بھکھے بیٹھے بال غریباں دے۔ مہربانی جناب جیسے آپ توجہ کرے آئے، کچے رہ گئے کڑ نہیں سکے، غربت ہتھوں پڑ نہیں سکے۔ عاشق رائی سے کچے رہ گئے کڑ نہیں سکے، بال غریب دے پڑھ نہیں سکے، تھک گیا کر کر پیو مزدوری، وقت بھی ہوئی نہیں روٹی پوری۔ مہربانی بھی سنتا ہے۔ کچے رہ گئے کر نہیں سکے، بال غریب دے پڑھ نہیں سکے، تھک گیا کر کر پیو مزدوری، وقت بھی ہوئی نہ روٹی پوری۔ کہ جانو تسی کیڑے ہوندے گل جنجال غریباں دے، عید دے دیں بھی بھکھے بیٹھے بال غریباں دے۔ ہر کوئی ماڑے نوں جھڑکیندا ہے، اوئے کر کے شہر سجدا ہے۔ مہربانی بھی ہوتا ہے۔ ہر کوئی ماڑے نوں جھڑکیندا ہے، اوئے کر کے شہر سجدا ہے۔ سوتے اندروں اندری ہوندے، کیڑے زور غریب پہ ہوندے، زرداراں دے ہاتھ وچ ہوندے وال غریباں دے۔ مہربانی زرداراں دے ہاتھ وچ ہوندے وال غریباں دے، عید دے دیں بھی بھکھے بیٹھے بال غریباں دے۔ مہربانی جی دعا تھوڑی نظر کرنا پیا کہ بے دام غلام نوکری دا سلا آئی تائیں سجوں دے دوئی نہیں۔ مہربانی مہربانی بے دام غلام نوکری دا اور سلا آئی تائیں سجوں دے
धरे होए नहीं ते छुरी नाप के हाथ निकल ना दी मैनू कहते शर्म आयो ही नहीं मेरे तन दियां लीना बेच के भी कम जरफा छो भरे होए नहीं मेहरबानी कि तेनू कहीं दी हिस्सा बिगाड़े या नहीं तेरा शुरू तो ही से नवाबा मजबूर नु ना फरमानी अदा तो दुटो या रोज अदाबा नाले मैं तेरियां ताबेदारियां दा केड़ा मिलदा अजर सवाबा जल्दी रखा गुरदा सिर सट के मेरे शहर के बाहर तराबा मेहरबानी कि केड़ी जिंदगी है शायद गरीबां दी झूठा गई दा चखण दे बंदे जिसन सही मेहरबानी जी मैं बिल्कुल मेहरबानी मुझे साहब बहुत मेहरबानी केड़ी जिंदगी है शायद गरीबां दी झूठा गई दा चखण दे बंदे ते घर दौलतमंद इज्जत नु छोटे गिरवी रखण दे बंदे ते वदे फादियां विच मकरूज निमाणे भख कई दा बखण ते बंदे धी कई दी दाज नु सिकदी है कुत्ते कई दे मखण ते बंदे मेहरबानी उन्ना जनाब राणा सिकंदर साहब थोड़ी नजर तुसी संदोड़ा मेहरबानी कि सानू अपने मगरों लाण दी खातिर उन्ना जतन हजारा कीते ते कदी सुनिया कहीं किसी बंदे दे नुकसान लाचारा कीते ते उनका शायद न पूछ जेड़े हाल साडे सजणां दियां मारा कीते ए मोरियां मरस तो नहीं होइयां गप्पे दिल जियारा कीते मेहरबानी जनाब कि सानू अपने मगरों लाण दी खातिर उन्ना जतन हजारा कीते सानू अपने मगरों लाण दी खातिर उन्ना जतन हजारा कीते ते कदी सुने कहीं किसी बंदे दे नुकसान लाचारा कीते ते उनका शायद न पूछ जेड़े हाल साडे सजणां दियां मारा कीते ए मोरियां मरस तो नहीं होइयां गप्पे दिल जियारा कीते मेहरबानी जनाब बहुत मेहरबानी आखिरी दौड़ा उसके बाद इजाजत ऐसा टाइम बहुत शार्ट है कि कंड कौन कजेंदा ही माड़ियां दी बंदे इज्जत अमीर नू देंदे कंड कौन कजेंदा ही माड़ियां दी बंदे इज्जत अमीर नू देंदे ज़रदार दी हर कोई कदर करेंदा है धक्के लोग अजीर नू देंदे ते अखी डिठा शायद मैं टकियां को बंदे वेच ज़मीर नू देंदे दिल दुखदा उचियां हस्तियां वाले झूठा जदन फकीर नू देंदे मेहरबानी लोग मद्देनजर रखते हैं अपने